Today, on the 4th of October, just start the competition in the lot of Nias. Terima kasih. Terima kasih. Yes, yes. Oke, sekali lagi kami informasikan, no players on the red color, Albert Wang on the yellow, and Rizky on the risky area. Ya, sekali lagi kami menyaksikan Albert Wang taking on the first wave. Well, that was the first wave on the competition here in North Nias. Taken by Albert Wang. Okay, we expected the second wave of the competition. Jadi sangat ombak ya kan. Why for make it work na make it awas. So baju warna ni Rizky betul. Rizky Laia. Mohon kepada media untuk tetap mengambil dokumentasi supaya Indonesia dan dunia melihat apa yang sedang terlaksana di Nias Utara pagi hari ini, di mana sudah dilaksanakan groundbreaking untuk sebuah langkah yang luar biasa untuk community surfing di dunia, di nasional dan di dunia surfing. No